Ta hakini ke por pat ngadon ke ban aingu biang yo Balei. Bangala ban wanra biang shefi ye gani goi pat ke jing hikai ke bangi ye keren shepang ke jing duai. Ke benta ke bangai keren bat pi hagani ke voice message ke janga ke baladap ke dei shepang ke jing keli ke bangabu ang ni Balei ngi klem yo ye ke Jubab. Pi gani ke dei ke be palat ke jing shekri Balei. Kadai ka bangi don ka man sngot ho bahai ya ki nongrim naga ketien ke jong play. Ngalapen EP ko wei ka nongrim ko ba scam bahana ka Bible. Magata kadai naga gospel ke jong Matthias ko nang ko ba nyaw na du khot ko ba nyaw tatan. Ngakwa ba pinda puli bahai ko to. Da pinle jingmut bahai ko to ko ba ngakran na mar ngasham. Haga jing ya lenti jong ala ni ka jing puli Bible jong ngalap. Baka tu ka day ka way na ki nongrim ki bakraw aga Bible aga jingi day bat ka jing pan jingi ye ki jing dan kam jingi. Mau ngakren siya pang kata ba ngiton kami ki Jubab no play aga jing dan kam jingi. Ika tu ka nongrim ka day ka bakren siya pang ka jingi day ka jong ukupa ba dukon. Te nganget wat lang alakren bun siya ni kanin rey kalalong ka jing mentoy ka bakraw ban pun kan mau biang ni pi. But menta ke sengi ngakwangan beteng biang i gani ke jing hikai Balei Ngim yo ya ke Jubab. Kabang ngakwa ngini keren ke dai ke bakham ong no pi ngan ong kum ni khnamba pindup syai. Kiden ki ba kum ki nong hikai ya ke Bible ngide ban hikai bet ya ke brio. Khnang ba kinumpoy ke jaka ke bakin artatien yo Balei. Bagi numpai ke jaka ke bagi beriu kin lingo kin papai ke jaka ke ba kin sngau kelumar nama ki yo sngau ye jing kai ke bakum to ba bagi perchang ban ngai kum to nda ke klem ja ke jing em jong ki ke pai ki ke jaka ke bagi balingo na ke ta dau kumu nong kren ni ke tin ke jong bleng kwa bangan hikai be kum ba ka dei ban long nganom tiang mangan kren ni ke ta bat ngakwa menta ke sngi bangan pen epi Balei Ngim yo ya ke Jubab ke jingi keren jingi meta ke sengi ke kham don kam ba pen shai kadai ke point ke bang kwa ngini keren meta ke sengi galei baki don ki jing duai ke bau Balei Jubab shai ke bangan puli shikhmat e ne ngakwa nganda keren shai ke ne ipi barok iba yo ngau long shai ke ne kum ki bangai shi shai yo Balei ki balanget yo Jesus Christ yo men semu khoit ikatien ke job Balei ngakwa bapindap skotu shai gani banga hikai ba wat la ka Bible ke keren ba Balei udai ubasngo bahaban Jubab igi jing duai jungi Henry kidon ki jing duai ba Balei Jubab kata ka dei ka bangada ngada kwa ia ka bangan hikai pi mendagi sngi bapindup yo iba pinum poi shiga jaka ka bapin ono bapin kelumara ga jinget jopi ba pi duai ba pi klem yo ga Jubab bat nda ba pi klem yo sendan yo pi pa ga jaka ga ba pi len yo Balei lan ba pi artotin yo Balei yo pi do men sem nga kwa pi dom pa shiga ta ga extreme dala pi snot ho ga ni ga mga kren haga ta ga po haga ni ga por ngan ong biang sisin ki dan ki jing duai ki ba Balei Jubab setia baru Jubab hiro ngan pen ifi de ke example ke ne gapor lesingan puli ningkong agni gapor de na ke kitab ke beningkong Samuel na kalanong ke bakat nriu kani ke de gapor ke ba u prophet Samuel pi habau duai u prophet Samuel yigi jing duai u Balei de Balei Jubab u Samuel u de prophet u Balei u Shams ngoba barok jing duai ki duai u Samuel u Balei u Jubab lot Rei kidan ki jing duai ki u Samuel u duai Balei klem Jubab kata kadai na kitab Samuel ke beningkong kalanong ke bakat nriu ngan puli na ke dekat ke beningkong ka ong ikini giktian
But utrai ulaong how Samuel. Men yam brio yo sol sakat no habanga ngalakenta yo na kabalong siem halor ki Israel. Pendap yo the reng jomere go umpriang kilet ngan pa imesha Jesse nong Bethlehem na bangala kre yanga yo siem na pedeng ki khon sin rang jong. Fi na pi pet hang ne ba u Samuel kaktin ke jong trai ka ong pengen pulen ko nang ko bakhatsan ke khat ka balai fusan ko ong gini kitin u Samuel shimwan shu ban kmi yo sol hadu ke singi ke jingi ap jong upen banu Samuel ula yambri on mo sol bat utrai ula kala ka bomut ya ko la thungs em yo sol ki Israel fi u Samuel u yambri namar u sol bat pin de puliang ni wat u blay u ong yo Samuel u ong men yambri yo sol sakat no ka bomut u Samuel udwai shidwai yam shiyam khama jablay kerpan shi kerpan bau blay un isen ay ban Jubab ya jing duai jong u ha jing dei ban usim sol udwai yam u kerpat yo blay bau blay un mo un restol biang ya ta jing long sim ka ba dei ka bor ka nyom blay num kun time num kun ria ai ka bible ka ong u blay klem Jubab yo Samuel ong bet Balei me yam beri, balei me duai si duai ngam Jubab. Anong beda tak ketian. Balei me yam beriu, sekat no pan mendang yam beriu, nomor ngala adep kentai, ngala num pediang di jin duai je me. Ngala kentai, balei Jubab. Uang pendap ye kereng ke jeme dego pediang let si yang jong Jesse nong Bethlehem. Ngala jit the way pat ngalum Jubab igani ka pamed duai me. Pi hang tapin sesngot ho ba. Lada ublay Jubab ya ke jing duai udan daga weipat ke plan ke bakam kraw bani ke tu ke ba pipan ma pi hang tapin se sot ho ba ngasa ong e pi de skap hai ke ni ke jing kren ke banga kren agani ke voice message ke bamenta na banga kwa ba ke jing shikri blay jo pi kanom poi shika jaka ke ba pinchu yam sa pinchu duai sa pinchu ut sa khmat jo blay ban na ke poi ke por bo blay Jubab yo pi poi ke jaka ke ba pi ong nga hangam shikri shu yo try na mangala ji osno dan si bon ke breu ke belong kumta ki ba ong blay klem Jubab te nga duai blay klem ngala duai lut ngala le lut blay klem Jubab na ke ta da ngam tre ban shikri shu yo blay la pi poi yang ta ke pen pau ba pi poi ke jaka ke ba pi wala da pim not ke no yo blay ndre pi le persha nama de mo utu Jubab la da Jubab hin le ayu but kidon ki ching duai gi bo blay Jubab hang ne pi yo i blay klem Jubab yu Samuel uang pen bani pendap e gereng ke jame de ko peniang le chi yeng jong Jesse ngadon da weipat fi ko bamut la da blay Jubab ngan ong biang sesen udon da ko weipat ko bakamba kata ka de ga bangayo i na Bible what le Deiban duai ngan ong ni, Deiban yai ne agajing duai Deiban kerpat yo blay. Henry piaban sngot huru la dau blay Jubab ke parudan, ke parun le. Him de pinchu syukur pat sa yo blay. Haduk bala palat. Pat nga kwa nganong ifi dan gibreu bapak duai nga kiba mo kiba kwa bani kendu yo breu. Kiba kwa bani kendu yo breu. Kiba bon kum gitaro. Kiba haba kimpoi banio yo breu bobiang. Ya ke breu bobiang. Dan kiba pak duai bagi yo khon. Bat haba ki duai bagi klem yo. Kadang ke Paul ke bagi kim ngechu wa yo blay. Fi klem so tro ye ke sur jo blay. U Samuel ang ne u duai. U duai sa. Hari u yo sngopat ye ke jingkren ke jo blay. Bo play ong mewat duai show labi ang kele chiki yeng jong Jesse nong Bethlehem. Fi ke jing duai berobor ke bangim yo snow no try. Tete si duai sa ye to jo. Ban ngi klem snow to ye jing mot ai blay Jubab ngi klem ngap. Si duai sa klem ngap. Tete pi si duai sa klem ngap in poison no. Pengen pen ifi sa kawaipan nakani kitab Samuel hi kadai ka ba suk ba pin shy ye ne. Pindah puli ye gani kitab Samuel ka ba ar ka lanong ka ba khat ar pengan puli na khat ka ba khat riyo sngap kan puli gani terter
Udebet na margata ula kerpat yo Balei na gabentai tai kena baru debet ula charging it ula lej ula tia aga kendo berosime. Kita main besan ke yang jo ugale mi bigale yang hajan jo uga ban penyang una ke kendo tre bam kepu lembat ki. Haga sngi ke benyau itai kena ila yap. Pio yang ne. Udebet ukerpat hau Balei na gabenta ikon jo. Bain im. Udwai la manong no kajing duwai kabada hadu katno bau klem bam klem di utia aga khandau barashme hajing tiaro klem tiajo tia khandau man pen pau ye kata jing sngo si jo bo yo I lai jo ikon bi pang twai yam linyar sha jinget kada do begitu ki nong elam ki be yang lang lu kila pen bori ubon bam le tre twai bet sign bet khamat jo play net bet bo play un pen imiti kon Reka Bible ko ang hagasngi ka banyaw. Itay kena yap. Agi bagi kintin. Balei iyo debit ruklam Jubab. Agane leja ka duai. Fidan ki brio ki baduai. Ki brio haba ki pang. Kiba haba ki pangjur. Haba ki duai. Ki kuat bani im. Barongi kuat ka ta. Barongi kuat ka kamba. Namang iyo I. Bau Balei jule ka kamba. Hari kidan ki brio ki bangi duai. Ki klam. Boleh kelam Jubab Balei ki let no nak ni ke percaya ki yap no. But teng ipoy ke jaka ke bangi sngau le ranya bangi la duai bakin im bakin kia an riap. Dan ke yeng ke bi syam kum taro. Ke baki dan kampala di kupa ki dan kampala di keme ki dan kampala di ki kon. Henry ndah baki pang ki duai show play klem yu ige Jubab. Fi ngakwa bangan peni fi yang ni. Kan nuga jing duai ka bangi duai. Ni hap balas ngau to ba ya kan ege jing shisha ka banga kare. Wali klat ege tamangan ong biang sisen deban duai, deban charging it, deban ngej, deban pan, deban kerpan. Tang ba habangi duai. Habangi wat ege khamat ke jong Balei nakam ta ka nuga jing dan kam. Lani na ka benta ki brio ki bidana tme jong jing yap abangi duai begin kia. Ni haban ngau to ro ege ne bangi deban long balance. Ba Balei yo debit abo duai ba un mu klem im de yo ikon jango klem im yap lekum no fi da puli nang ni aba yap ka Bible ka ong sngap ngan pen nang ni ka ong hagasngi ka banyo te khna yap ki shakri debit la shapte man to ba la yap te khna namar ki ong kat bai khna idang im ngi kren sngap ikten jingi kat no te un pun slai la de la ngi to ba la yap no kim no te to ba la yap Nama kiyo ibu debit adu kat nobu yam ngosi adu kat nobu charging edu dua tiaga kendo. Nreu debit uyo ki shakri ki ekran pasau debit usngot ho ba ila yap ikna. Kum tau debit la kali lagi shakri ila yap ita ikna kiru kali to ila yap. Wana kum tau debit la yang kendo la som la sle ula pasbli lagi jan ula wan shki yang trai ula mani hadi ka tau la wan shila ka jong yang bana ba ula pan ula buk pu khmat jong uru la bam. Kapelengo ikini ki nong yalam jong yo ongke ne mele kabidang im te kna me charging it me yam la ta jing in rain mentan la yap kna me yam me bam pu ye tho ong men baidang im te kna ngala charging it ngala yam na bangala ong we bala ban tip la unis nei ne mutra nga ba unio im to kna re mentai la yap ye ban nei pat ngang charging it ngala mga lam ipat mga ne si in rain i no mon pa isha Fifi da puri ke nige jingcha, kade ke wai nige jingcha, ke pesngot nat aga jing shisha. Lada pisha ye kene, dan ke priyo besupuli ye kene klem sngot ho. Fi ke jing duwai ke jong debit kade ye ni kon. Ukwa min il me di kon trai jong ibo yo da kalan tiga bom day. Uklim me ke bat shiba, bat adin ke bat shiba ke kai ni kon. Bat ngakwangan peni fi ndahaba I ni kon ipang
Kani ga jingpang ka day kabangayo I kabanga Bible ka ong utray ula syo yitay kina. Ga kwa ba pindasul to bahay ka taro. Ka Bible di ka ong. Ar Samuel gul nang kabakat ar kabakat katsan ka ong kinikitin. Unatan ula let no siya yung ba utray ula syo yitay kina. Ibala kakat katingaw Uriah yo David. Di lapang Ka Bible ka ong. Di utray. Hi hang ni kadai kajing bitar ka jong Balei. Kadai ka jingle ka bau Balei kwa ia kaban uplan ka babahang ni. Nda habai ni kena iyo pang. Kum ka penalti ka jing pensitom ka bau deber uya kendo. Di pang upat ka donot uyam. Baru Balei klem Jubab. Repengan penifi. Mapuli kini kawai kesiyong try. Balei maklem Jubab. Maperkat atau ka day bau Balei kuan pensitom yu David. Namar kani ka pop jong uga bule. Andai nga kuang anong ifi kani ka por. Balei usim no ini kena. Pite Balei. Ini in long ka problem yo David hati na pot. Lesi finum sungut ho ngan pensai kani kandial. Fi ini kon ibo yo nagabet sabay de ibo suklim. Peniap yo Uriah. Harai u David upan maap no Balei. Baru Balei ula maap yo David. Sengap ay katakin. Habau David upan maap no Balei. Balei maap. Ndau Balei maap. Balei klet no ia kajing. Bakla kajong u David baro. Kata di kajing long Balei. Ngakwa pinda yai syabat ngangan pensai. Lada pile ia kanugo pop bat pi bakla kajing im. Haba pi pai show Balei daga dot not ke baluet bat pi kelak ke bamot. U Balei di maap. Bat habau Balei maap. U cancel lut. U klet lut. Ia kabarim baro. U pet pikum ki beriu ki bom dan pop. Kata dia kajing long jauh Balei. Jukan mau syuk ika pop jengi. Bat nda habau Balei ulama yo David kwa ia ke ka boy kajing bakla jong u ba unra lang sya kajing im jong u syakman. Habau Balei ulama. Nakata ka daw usimna ini kon ibu yo daga baklim. Namalada ini kon in im. In lang kajing penbuat nam yo David syarta. Namar ini kelung in the hair in the sun. Kin kili ki brio ini di kon jong no. Bat ki brio kini thogi nong ini di bau David uyo ada kapaklim. An penkan mau si an penkan mau yu David igajing baklajo. Pia bau Balei map kwa bangini penkan mau ini penkan mau. Pio igi brio berobor. Ndala map Balei ru brio klem map. Bat pio i yang ne bau Balei usimno ini kena. Ikum baka ketang yo David. David kuat ban penim. Fikiran ki ba ngingi kuat bakin im kat bau Balei kuat bakin yap. Bat nda haba I usimno ini kon hot ka ketang yo David. Hana na pipet bahapat. Nda haba usimno ulama yo David. Dan syuk kena bani yang saki yo bau bakla. Namar Balei. Menta ini kon layap dan syuk batip. But inum ladai mare sini sirum unyo ibe jigu sing bakla jong. Tang siwan ki prigin kili ni kon di bukum no kin kilibet. O ini de me yo daga ba me laptop daga ba me klem. Fi malaka por u Balei tip e ni ba daga daga usim na. Fi kidan ki jing duai ki ba Balei Jubab. Udan ke plan ke bakrawang ta. Na kwa vina accept e ta jing im jopi. Note ban pediang e ni ga dot note jopi. Tapi duai ke be betul nya bagi klem im bagi yap no. Walit kut lat ang ta walit mut ba Balei dan lenti nang ta da kawai pan udan da kawai pan. Ka jing mut beri pim sngot holat.
Kajing perkhat beriu pim kot. Habau Balei klem Jubab udan la plan kajing jang fi. Na pi puli ngani pengen puli dekat bar fusau. Jong kalau nang ko bakhat ar Samuel kalau nang ko bakhat na do dekat bar fusau. Pe kong u David ula pentingan ni ke bat seba ke tengah jong u ba sut cekau la tia. Bat kanu kala kayu kon bakala khat ke teng Solomon yo u ba trau la et yo. Pi pinda puli ngani fi yo i. Bau Balei bau ai kon pat yo David. U ai yo kon u ba bahatam. Uba biang tam, bakrau tam, baru Balei ula iet i angko Bible. Fiu Balei abau maap, udan nagaway ka bakham bahat siya kamal. Udan nagaway ka bakham dan buram siya kamal. Kata ka ka jing maap jong Balei. Aday na kata ka daw nga kwa mangan pin-i fi gani kaktiyan, hang ni ba, pidipin singot ho, ba, kidan ki jing duway, ki bangingi duway, ki bau Balei Jubab. Ngakwa nga ni rap ipi managas ni. Bapindup syai, bapinum su duwai kumto su yam sa su ndabom Jubab Balei ayap gitu ki beriru pi syong sa bat pikin roy sa pi kena ke tang sa bat pim la job i gato bat pi pa ga jaka ga pi kapel so si wa dio Balei pikin mawat ki kon Israel ba ki duwai show Balei tanginum poi shane tanginum le ko Balei ki Israel. Pet ka Bible ko ang hagal nang ko sispa Andrew Sam sispa Andrew khol bakhat lai ter ko ang shen ki laklet ki kam jo kim sim up kmi ki jing perkhat so kile kwa kangar ga riklab ki tinjo yu Balei ga rin kyang bar ula aya ki ga jingker pat jonki hare ula pa ga jing rai kho aga ben sim jonki pika ka jing kwa kangar kani ka jing pan palat no Balei ya ga bam day pi insist yu Balei pen bor yu Balei mo tuai adu ba ya kabam dai do pipan pim so hon mat ka to ko bo Balei la bo ya fi teng daw Balei bitar ujubab e jing do bat daw ujubab pa daw pa ka jing rai kho aga men sim tanginum poi seta tanginum pen bor yo Balei nginom force yo Balei adu ka tangin nginum long ong biang se sen nginum long extreme nginum le iki balong pala Pia panang baban sengot ho i gani bang kran. Ngada pikir bang kran ni gani. Babindup syai. Bagani gani ga topik ka badon kam tam ka bagi priyo gani bani asngau. Nganganget abang atuai ki priyo. Nganganget bau Balei Jubab engaru. Ngayo iru bau Jubab. Ngayo i gijing pen kia. Ngayo i nridon ki babon gijing duai ki bang atuai ki bau Balei klem Jubab. Bara bau Balei klem Jubab. Nakwa agani gapor bangan ong ifi. Baha bau Balei klem Jubab. Ngakwa agani gupor bangan ong ipi baka don kam yangi mangidei panlong balance aga jinga identity jingi higi don ki katu gan ni ki banga kwa ngini kran agani ka voice message ka bomenta baki don ki jing duai bo Balei Jubab ngalapan i higi tu ki artali lightly ki nongrem kum ga nuksan nga Bible pengine puli pat igi khot Bible ki bo Balei kran shai haga ktien ki jaw bo Balei Jubab puli bat ngana ka Shiti ke jong ujakap. Pipuli ke shiti ke jong ujakap. Nagalanang ke ba sao. Uang akan khat ke ba. Uang ke ni. Uang akan khat ke ba lai. Pipan ti pimyok pediang. Na ba pipan bom day kenang ba pinyok penut ken. Hagi tagi jingkwa berai jauh pi. Fi kani ketien ke ba ujakap uthang ni uang. Pipan piklem yo pediang. Na ba pipan bom day. Fi kidan ki jing duai ki bangi pan no Balei ngiklem yo. Balei na bangi pan bom day. Kumlungi pan bom day. Ka jing bom day ka day bau Balei uyo i ya ka jing temu jong ka donon bad ka jing mot jangi. Bat bai kata. Pinum yo Jubab no Balei lada ka jing mot jong pi kambet. Pipan ti pim yo pediang na pipan bom day. Balei pim yo pediang ong kenang ba pin yo pelut. Ken hagi tagi jing ko abrai jong pi. Fi kidan kani gad khat ni kay rap ngi mangin sngot ho igaway gi jinglong. Kabang asyat kanan berobor bau Balei upet iga jing mot jangi. Upet
ia ka jing temu jong ka dok no utip ia ka bajiliu ka dok no jengi pipan uplay ujubab ne uklem jubab bara ba uklem jubab pi definiyet yala de wali ka no yo play yet yala de ngatamu kum no ba ngadwai namar hang ni au pipan pi klem yo apdiang pipan bam de nama ka jing temu jong pi ka labakla fi ka taga de ka bang kwa ka no fi teng ipan no play ka bang jing temu ka labakla teng ipan no play bang ni yo i crowd ka jing imat bang ni yo le serang play yo ilot i ka don hot chingi play tip lot i ka don hot chang apa chopi na ka taga daw nga kwa aga ni ka por bangan hikai fi ka ne ba ngim de ban pen bakla ka jing mo je perkat chingi kadang sidap keren yo balam o balam pano play tuai play wang kelek Ndau lej peniang dau angel mut ban peniap yo balam bau lej nama ka jing thamu kam betcho pi pan pi pen bor yo play pi tuai hari haba ka jing thamu kam betcho ka ublay sngot na chui kata nga kwa ba ni ka jing keren jonga ha ka ni ka por kan ya rap ya pi ba pin sngot ho ya ni ka jing shisha snga ba ngan pen i fi sa ka we ka khan da pi pulien na ka kitab sam kalanong ka ba khan rio map nga kalanong ka ban rio pun rio da pi puli ka ba khat pra da singa kan mau lendet ya ni la slam ma na sha yo sngaw ya ni ba ta daw ka sa haga do not janga ka ba ongkom ni ladanga nyeu ia ka jingbom hok hala ka do not utrai onom sngaw ladanga nyeu ia ka jingbom hok hala ka jong ka do not utrai onom sngaw haba sngaw ka mod jubab fi kani ka dei ka ba ngayo i na gani ka tien ka jong play bakadan ka wai ka problem ha ka jing im jong ki brio hanga fi bakata ka dei ba wat la daw play ulama rengi keren ni ka tu ka ulama ngi nyau sa ya ka jingbom hok ala ka jong ka donot bat la da pi keren pi kan mau pi shong sa bat ka tu ka berim ha ka jing im job u blay unom jubab ya ka jing tu ai job namar u blay usngot na ban map ban abo map ukulet fi la da nyau sa ya ka jingbom hok ala ka donot nganom yo priang ya ka jing tu ai tapi nom condemn dala dela dia Pilipinan jinget baba pi pai show play pila kala ka mamot mau play uyo snow ya ka ching tuwai jonga jopi kane ka ya kta aga jing dei ba ka jinget fi kano lo ka ching tuwai ka ba pi tuwai pi hapan nget bada ba pi nget shisha ba pi tuwai nre nda haba pila perkhat sa ya ka jing bam hok aga don hon ka jinget kam dan show Bada bakam dan jinget klem ke jinget ngimla ban pun sengo bahayo play on the Bible shigi Hebrew nang bakhat we dikhat ban riu ong klem ke jinget ngimla ban pun sengo bahayo play nama ke dei tau ba wan jan jo play ban nget bau don bat bau long ba ai nong ya kita ke bawat yo kadan ke por pi ke bangi ngi nyau sai ke jimbam hok ke donot ban ke jinget jingi ke kenri ano ban dah ba piduai pemio ya ke jobab Kiran si pon ki ba ble jubab tal jubab sendal tal kawai ru ka banga kwa ngan pani fi na ka kitab probab la se kani ru ka dei kawai na ki banga ngadanget bai kane aga jing pule bible junga ngadanget bai kane fi u ong kum ne aga kitab probab ka nang ka ba arho pra ka khat ka ba khandai u ong uba paino yala ka skor na ga ba yos ngau ya ka hukum wat ka jing du wai jong ta kalong ka jing ijli mle tambe isi ka de ga ba ijli fi hang ne pinyo I ya ka wai ka jing shisha bau blay uburam ya ka ktien ka jong u hakli yala ka kerteng baro ong ka bible kumta na ka sam ka ba shispa live kandai u ong kumta blay wong ngangalong utrai
uba kentiu yala ke ketien akli yala ke kerteng baro pipuli map enga kasang basis pa lai po prala pipuli na khat ka ba ar ka ongi kita ketien wang naba melapen kraw yala ke ketien akli yala ke kerteng baro kamut ublei uburam ya ke ni ke ketien kata Fi da ngahikai gini ke kham jrong ten rai mele da jrong lu ngan sepeteng gini. Fi na puli na ke gospel ke jong Yohanes. Pilap ya kini ke ketien ba uji su angkel nang ba khatsan sengap uang kini ke ketien. Uang akan khat ke benyau khatsan jong Yohanes ke khat benyau uang kumne. Lada piyai ne anga bat ki ketien jong ki yai ne pi ke ek eru ba piman pin pan kan long ya pi. Pi hang tai ke kita probab ke nong ke ba arfu pragat khat bu khandai ong u ba phai no ele ke skor na ke ba yos ngau ye ga hukum ko mot ye ga tien ke chong play wat ke jing du wai jo u ka long ke jing easily pi ke ne ke wai ne ki dau ki ba ngayo i ke ne sngi jingi de ki post nam nga shakri blay ngayo i ke ne he ki breu ke ne ke wai ne ki ba ngakwa man hikai bhai ke ne ke ne ke point ke de bu jurang ngadang dap I Bible study ru ke ne Basibon ki brio ki balet jing seng kim jutip ya ketien ke jomblay kim tre ban yang ketien ke jomblay sngap ro kim tre hi puli bible ro kim kwa hi ban pusan ketien ke jomblay ro tip hi bat teng teng tip hi ru ya ke bible but nda kidan pada ga jing dan kam ki duai show play uji so ang la da pi yai ne nga ba ki ketien jonga ki yai ne pi ke pi pan kan long pi Telah biaya ni au Balei, but piklam dan ke ketien ke jauh Balei, hakan uru kompini wak pediang ke Jubab. Pi dan ke bom tres ngap wak ke jing hikai ketien Balei ro. Mentangi ngi I Bible study dan ke beri ke peminat. Ke bas ngap mat ngi ikum nobo Balei kur kui ke jing jangki. Dan ke beri opat ke ba yo sngau yang ke YouTube la se ye ki brio jong play ke bekrena YouTube kem non pore ke we snap ke ketien blame tres ngap but ndeki don jing duai pat show play pa duai wat angiru mtre pada ban snap ke ketien ke jong play mtre iru ban pulim mtre ban play jing mot ta hakan uru kompi per khal pa pinio na markat kum ngani nong rem ko bang puli no probably gal nong ko ba arfu pra ko ba khat ba khandai wong unu yu bom tre snap ke ketien ke jong play ti ke jing duai jo uru ke de ko bom men to iru ya kalau ngak tagar kom kamu ke jing dua juga bom kiu si jorong lo mau beli tre ngap la tapi nyau benye ke ketien ke jong beli nyau benye ke jing dua jong ngabot ke ketien ke be ba ngalayo i dan ke brio ke bepilih je selok hiang habe ke don ke jing ke pakhat ren de pilih ben selok kim tre ngap ke ketien ke jong ki kuat man dua dan ke brio ko bangin bukti no kim tre ngap Krenik kem tre ban ngap ke jing selok Mana pa film ai jakai ke ketien ke jong play. Aga do not jong pi. Penio i ke jing dua jong pi kalong kum ke jing keren kai. Baru play ka bom dan jing mot e ero ya. Uji su dua kat kum ke ketien ke jong play. Ki apostol baro ki dua kat kum ke ketien ke jong play. But baro ki ba iet ke ketien ke jong play. Haba ki dua ki sngot ho kum no ban dua. Iki ke POE abaka jaga jing agi yeng jong Mary Martha ba Lazarus haba Lazarus upang jisu klemle klem jubab ke jing terpat jong kilo i do nda yap reulet ndala slam ha ji shawmot ban jubab ke jing duai jong ki ban daulet wat e Martha ban haba Martha ka wan ni kendo i ushrot lenti pipuli na Bible ka tin ke jong blai gong ndau kran klemis ngoto but uklem jubab ke jing duai jogo Martha uklem jubab ka klem yo i bo jisu pun mi pat
Yo Lazarus naga jingta. Day habu pendawan ka Mary baka sedang bagi kejat jong try bat ba ka seduai bat bau Jisu sayam bat ang tadeu selej ban pinmi pat yo Lazarus naga jingta. Ka ege jinge per ka day lapi puli ke gospel ke jong Lucas nang besipona do khat ke belai pu prater ter. Penyo i ba bau Jisu rong ke yeng ka day ke Mary ke besngutenat ban shashkor ban shongi kejat jong ban shashkor ke ketien ke joblay. But hagapor jonga jing habo Jisu wan ndala slem gapor wat ia kebriu ke banang ban shashkor ke ketien ke joblay. Lada pim shashkor ke ketien ke joblay hapdeng jonga jing ro ublay unumyo sngau ia ke jing duai jongpi. Wat shumut banang bapin si duai yo blay tang gapor bapidan kamat ke ketien joblay pim jup kenkor. Kerpat ifi mena ke sengi bagani ke jing keran kan pelong ifi pin paisha ke bashisha. Nama gidan gijing duai bau Balei Jubab. Lesi ngamdan portion ben istang kawai ke bakat do takadai nagani ke kita proverb tangini puli kalau nang ka baar huai kani re banga sangutanat aga jing puli badul janga kalau nang ka baar huai ka ongi kini kikten sangap kan puli na khat ka bakat lai jar ubaset ya lagi skor na ke jing lenyar jang ubaduk uru un lenyar nrai an sngap yo u kani kan kedai kawai na ki point ki ba ong no ka ba khamlong serious na nga boda kati in English ka ba khams ngo ma jar u ba set ya lagi score na ka jing lenyar jong baduk uru unsa lenyar uru lenyar Henry onom sngap yo higa ka kaniga dkhat kaniga bangada ngada khen korika kadika wain na kibangi don kamban pikir ba lada don mano ki beri beduk ki bawan shapi bada bagi yama bagi lenyara bagi kirpat ika jingeram nabi waju set ila ka skor waju painot aki wat iki kumto nama lada pile kumta kabas ngomang ni kadai kabadeng kong klem ong bo num Jubab iki jingduai wong piru pin lenyar ngalaji yo ne wat lada ngam itu yanu re ngalaji yo ne bagi don ki brio ki beset ila ka skor na ki brio ki badana pedang jing pidana ka jaka ka bahalor pidana ka bor pidana ka jaka ka bapila ban le ka babahai ki weipat ki bapli ki dana pedang jing ki wan shipin rei pile ka bom yo ngau kan sapoi ka par o Balei unom ngap kan poi ka par pini kan du jing pipin lenyar shau Balei o Balei ro unom ngap ka jing tu wai chau pi nak ta daw nga keren ni gani da ka jing kit kle ki baduk ki de ki bau Balei da bo bau barus pa unio ka kabu ban le bahai ki bala da set ila ka skor lagi brio ki baduk pinio o Balei set la ka skor apa piduai ngalayo ishbon ki brio ki ba le benye ki baduk kan bakampat poi ka por jong ka jing bishar kum baka biang hare kan sa poi ka por pa pinio naga bet hong na dien pinio ka than ne ka jing jong brio taka daw la nga kren ni gani ba ki don ki jing duai bo Balei Jubab kani ka dei ka wai ne ki point ki bangi dei ban tip bangim dei ban ya lai na ki brio ki baduk ti hakani ka pon ngam don por shu bangan kren chrong kan pun kut no gani man nga kwa ba pin pidiang la daw Balei Jubab lut iki jing duai jong pi nang man ai ngo yu trai na mau dan da ba khamba
ipi ashalandet tungini duai kupa gani ke sngi ngadap daga jinkman banga yo ban wan ra biang ya gani ke jing hikai ke bak hamdan kam shegi babon ke brio ban ngada ngej kalong kaban ya rap iki bikin sngaut horu iki nongrim ki jong ka ktien ke jame ban bakin tip ru ba melong blay u ba sngaut ho ya kanu ban jubab bari kanu bam dei ban jubab ban ngai lot shame ke buram kerten ke jong chisu duai amen to blay un kur khuifi ku blay shibon